Fudbalska ideja, skromno predložena pre nekih 6-7 godina, danas ne samo da je potpuno zaživela, ona je, čini se, u takvoj ekspanziji da ostaje jedino pitanje može li se ogromno interesovanje potencijalnih klubova adekvatno ispratiti. Dečija Mini Maxi fudbalska liga odavno je prerasla status sportskog pokreta. Sada je to već ozbiljan marketinški brend. To su očigledno uvidele i pojedine svetske kompanije koje su umeđu vremenu finansijski solidno podržale čitav projekat. Reč je o svojevrsnom fudbalskom zabavištu na pokrivenim igralištima širom Srbije. Valjevo je 16. grad koji pristupa pomenutoj ligi, što naravno podrazumeva i konkretan prostor za pasove i driblinge darovitih dečaka. Balon je uslov, to imamo. Dakle, Mini Maxi liga može odmah da počne i u revijalnoj i u takmičarskoj kategoriji. A kakva su pravila? Da, sad smo podelili takmičenje 3 puta po 10 minuta. I uslov je i obaveza svih u klubova koji se takmiče da im igraju sva deca koja su licencirana, a prijavljena za konkretnu utakmicu. Znači, konkretno, ako je obično po Beogradu i po Srbiji 20-ak dečaka je prijavljeno za jedan klub, naravno nema ograničenja, može i više i manje, trener odredi 12 za ovu utakmicu, svih tih 12 moraju da igraju po jedno poluvreme. Znači, pošto je festivalski, znači tu smo ih relaksirali trenere, znači nema borbe za rezultat, naravno može da pobedi, ali svi moraju da mu igraju. I onda time smo i mnogima pomogli, neki su nam u poverenju rekli hvala vam jer imaju i oni pritiske roditelja, pa znači ako uvede nekog sa dečka koji je bucu sa 2 leve noge, onda roditelj onog dobrog se ljuti da su izgubili, sad i trener kaže takve su propozicije, mi moramo da igramo svi i tako dalje, znači to je taj festivalski deo, utakmice se igraju normalno sve, samo što se ne pišu tabele i strelci, znači to može roditeljima da ostane interno da pišu se rezultati i mi insistiramo, pošto ste vi predstavnici medija ovde lokalnih, znači mi smo u Beogradu dogovorili sa žurnalom i sportom da se mnogo ne piše o tim ko je dao gol i tako dalje, jer koristeći se one faktički formulacije iz velikog fudbala, Jovanović pregazio 10-0 i tako dalje, mi se borimo i protiv toga i novinarima koji nas prate apelujemo da i vode računa i kad naslovljavaju te svoje tekstove da to nije suština da se koriste te formulacije. Kompletno finansiranje ovog takmičenja po gradovima je u nadležnosti lokalnih organizacija, što znači da je svečanim potpisivanjem ugovora sa Fudbalskim savezom Srbije sva logistika i odgovornost oko dečije fudbalske lige danas faktički prešla u ruke Valjevaca.